bos menang duit. Goblok siasa serap kita naik. Cuma ingat di tangis 522. Balik musik dah politik semua nyana naon. Terus lah di kamari rek syuting eueuh bae jelema. Gagal deui. Dia. Rek syuting tuh cing naon ya? Syuting GRD TV. Atuh hayu bae dieu mah. Atuh aya daek mah hayu. Urang neangan si ganteng komplit heula. Atuh hayu bae. Aya si ganteng komplit teh saha? Si Gus Dur teh ya. Oh. udah kemana aja. Banyak syuting SMA. Bisa bangkrut di GRD TV terus dia syuting. Aduh, lihat. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Aisyah kamaran abae budak. Kumaha urang GRD TV lanjut ulah. Masuk. Benar yuk. Nangit Naira balik nah. Puguhan karek di kamari. Oh kamari. Aira saha? Sok gerak pada kenalan baik. Geser belah dia. Tane? Ganti ya. Oh, Gusdur. Banyak. GRD TV masih kene. Alhamdulillah ngarodon. Kan karedon kunaha. Nyaho. Tanya tak kayak nak kumaha GRD TV. Ih, pan udah nu aya di lembur. Pan kami mati Singapura tadi turun naik pesawat. Nanyakin GRD TV. Tengah posting deui. Puguh pemain apa rundung? Kunahan mikirna makan dulu. Nu bener. Bener. Begini Yanti, main di GRD TV itu kudu kuat celi. Udah siap dibully, di komentar. Ulah jadi hati lo pada sekarang teh naik. Itu mah gampang, yang penting kami bisa mempromosikan asup ke GRD TV. Ayo, ira syuting nak. Atuh hayu ieu raha ge, yang penting mah ceritana meureun kudu aya heula pemain. Siap. Siap, Almas ayo. tinggal nambahan heula. Oh, sip. Mas lah. Wih, mas, ayo pemain YouTuber bos menang duit. Goblok siasa serap kita naik. Cuma ingat di tangis 522. Balik musik dah politik semua nyana naon. Terus Gusmu. Almas isuk orang pokok nama tiga orang main. Kan dah latang kadinya. Oh, oke rek, balik heula. Ayo. Mau darah lah. Mual. Itu piring kumaha dah. Mau. Sini kumbahan mah obat. Aduh, pemain bikang na yang ngesaran. Tinggal pemain laki na ipar mungkin. Kumaha isuk. Terus lah, kumaha isuk bae. Dengan lagu. Gayo GRD TV geus menang duit. Aing mah kudu nepungan si Muklis ieu. Syuting geus sataranjang banget rumah remote, ieu mah kudu minta jatah ka Gus Dur. Lah. 3. Almas isuk orang pokok nama tiga orang mah.
Ya mau kudu minta jatah. Tipe ting tariris. Kakak Gus Dur tuh ke bawah. Ya mau kudu minta jatah kakak Gus Dur.